whātalo whātu fo I le pa ia sa moe le whaafonga mai. I nei porkalame, ia whaaftei fo I le avanoa ua mai e le sa moe al mai. Ia, mes fo I le vi ingai fo I le atua le tei mai o lo soifua, ia. Mai se le asane o ta maa. Ia whātalo whātu swafo Jesu Kiriso. Ia le festatu talo ta maa whaaftei tele, ala ia Jesu Kiriso le mato li whao. Ia talo lo ngā pa ia e fio mai. Ia whaatasi fu le pokalame e mes fo ilo pa ia tu I lau whanau lato whafonga mai I le swafo Jesu Kiriso. Amen. Amen. Ia, aftai. O se upu lela tātou wawai mo le aso ta maa. E o whaitau tua le whai upu le tasi, ia. O le luka sfulima ron whai upu e luas futa se al whai upu. O na tūlai lea o ia, wa alu I lon ta maa. Wa I loma maa wat fo I o ia e lona ta maa. O na muti vale lea o lona alofa. O mo e atu ia, o fusi ate ia, masongi atu ia te ia. Ia, o le mea mua fo ia e batu I le fiafine. O le ta maa lofa. O le ne foi pokalame leo te tonu o tolu leo wa yaso o wa tese fea. Pe wa avea fama mafa mo ainga. Talu mai on tatu no foi I fale. Ia ono le fama te lo foi le tau tuolo e silfia le me o lo yelo langi te nene. Ia ai mai sea leo tatu no foi fale. Ma le fata wa ino o ainga. E alana abatu le ulua I fe au foi le o tolu nea sa nei le sa nei. Le wala au mai o le malo malolongi atoa no furfale. E lao le o le mea na le ua maua ile ava noa e watu fe au. Ia ona o le oso fai o le e le laulangi le ainga. Nei vai tei ia po le mai ia le amtanga. Ro tatou si o mia tatou se laulangi. Mea umua fai e tom fai te lepe lai. Ia wala lana watu nei fe au. E te toe sirsila I lo wainga. Ia a maise o tuta maa. O le mea le o lo iai le teimile nei. Matua o so fai ia el te apololo wainga. Awa pērai te le o matua mana tu natu iai. Ia. O te toe whaamanu si au atu e te toe sisila leide. I le mea lo iai lo ai. Wai peila le mea leo whafose I nei na o whai mei al malo. No nofo I ai. Ia. Ai. Na e mamalama le malo. Tele I o mea tau whaile. Le laulangi te lepera ai. Ia, lea lau tatu mai le sao tama. Ia, ne afe au mo tama. Ia, te tonu foi ma ne whafonga mai foi o tinama ma le whana. O le mea mo mwana fia watu. O le ata lewa mai Yesu, o le ata o stama lofa loving father. E sere mtau tia ia te au ia maro fai tau le fionga le atua. O le ata e le o toe mou o le taimini nei. O te lofo e pe o manatu tangata nei tano fai Yesu pe na se tala fatu sa vona. Ia ai on fati ta inga le o le atua ta ma le lofa. Fa fian tatu wangsana, fa fian tatu fo vale. Uma mea na whaaleanga, pe au la tali I wha momoa. E fe mei, wai ma mao tuato ina I sauro nā tari. E mei kau mei le whainga I suor tarangi. O se ata e taunga, koi mei tau le tātou ta maa, e fwena o whanau. Wai tat fia I ta mei tipe a le. Ai a whaale tonu mo le ta mei titi. Wa le fietalia e lestama ia o ke mamlama fu I fasamo. Ia o le fasinga nga to medit.
Ai ro nga fo ia so e miso nga wala pa ko fi son fat. Ai va me no va ai atu yo le tamale. Sa mo maulo na te. Ona mo ele o le nga tale so ona mo atu ia o fosi ate ia o songi ate ia o lo fainga tanga maua nei mea nei vai tau ke lo fo ipo le afo i lo fatwe me o esta malof ia alfesidi ma faina e talia mai lo watali talu se fai unga na ia faia wa ese marfale o ta valea tuailo swafa o ta valea tuailo ainga uma mea na fale a le o toi filfide toi foi mai ya o le ata le o mai Yesu ya a o le mel nei ya tina ata to ainga ya me mo mola na o le ata o ta malof a le toi mo eta to le lo fode e fintana a tina e o ta to ainga ai peno foi atu e o ma na ia fu tatu no fu fale si tatu va ai tatu ai nga po tatu me ne foi tatu fana mo tatu ai ole lona luo ya ta fai fa tu piato lo tatu ting ya lona luo ole upo lo mai le malaki ta va fonga nei de me ne malaki fa alon fai upo e ono e fa mulia fau pe lima na fau pono fauta o ta wina tu ya te o tou o Elia le perfecta au le o mai le aso yo vai sili ma le matautia a longa mai le fau pono na te fa li wina loto o matua i fanau ma loto fanau i o lato matua nei o watu mataia le no i le fafanonga peso fito tu fa balangi le mera la e pero manino le tatu fa Samoa and he will turn the hearts of the fathers to the children and the hearts of the children to their fathers lest I come and strike the earth with a curse why fa fonga ba mai ale to foi loto tamai la to fanau foi loto fanau i la to tama mai la au fa mala yale le to te sa vadia ai toi va vai fa laide ile luka mo lon fa upos formal fitu e ole sa o Ioane Baptiso na vai toi au mai fa upos formal fitu e mo atu ia i ona luma ma le loto Elia ma lona fa malos e fa liliu e io loto o matua le ta o matua e mai le fa Samoa le fa nau e fa liu foi e o fa longa ta i le poto o e a miotonu wa so vai toto fa palanga. He will also go before him in the spirit of power to turn the hearts of the fathers to the children and the disobedient to the wisdom of the just to make ready a people prepare for the Lord. O le mea na te fia avatu. O le mea nei o lek. Po o whaintanga maua. O le loto whatama. O le mea rani ngei le o te avatu i atu ai. Ta le pea ai. Ko te tama o le kea i lato ai. Le kea i la whangau. Le wele toi te la ko fai pipong o e sa mea lau avele la ko fa momua e te sisira fo i o le se tulu o le tamalore no fo tonu le fale he's no longer a father he's someone else o e se mea lau e longa fa momua me whanga tele o kamiti mal fale o le to ise lo fo le to ise se ma farfana i tonu o le ai o fo ile tina fo io le ainga pe o va i fo o se a o to yelo no lotto i lan fana a lo to mi titiwa o le ve i to mi tiatina e so la tulu mana o le ai fo se so ta inga male tu ai fa fo mai me mo bole ro tu e la to le tu ta ma le tu a rofa le vano sai le tu ya tato
Le la fala o tatou mai fai o tatou ai. Ai fa long tu se mlaki le fo mai I taimi o sawi ya Ioane el Baptiso. O lo to tano mai ale to foi loto ta mai o latou fanau. Ma fanau I o latou ta mai. Mai na o fa mala yale le lawelele. O le mo le konditom ta upe fa. Ma fa ben meda, ma ne yo me ne la e tar fo ita va ai le fionga le tua e. Ma ai le me o fa le nga ni ai nga. Mo le o le konditom ta upe fa ma fa upe su lima. Mai o tala paulo mai o to atele o mano to mano o to tele tangata what there's so many teachers, instructors, but few fathers. Ma o tele tangata o atu ro iko inga me funga nga talatu fa yakule me fa tono a wole o to yai le mena le loto fatama na le o sai fa pa le pale fa wa kangoi o popo me lo watali o de ko e mo war me nga o ma futa TV talo fo tamit ya o tamit fo ina ko o ka ule ngo fo mal fa e la ole mele lona lua le o vatu mo lusi le loto fatama ia pe wa lo loto yo me fai e va ai me o to wa inga sa mo fa ya o me fa matai ke ia lo fa o ti tiro o ye tele o inga va pe ngai e when you milpo ye o va vai fo o what for America New Zealand New Zealand it's the same thing that's happening everywhere. And it's sad. It's sad. O ki kilo foi lea I lea ngai o ai. Matuano, matu mo il vai asolente nei. Kene se mo no fa po los fulu fitu ma los fulu valu. Amanguia le tuon faia le tane male le ava. Il fa tout ça le tout. Fa manguia le yai. Fa manguia inga na fa le inga mal fa pepong. Inga ia fruitful multiply ya ngai ia manguia ya ngai ruma al mele yai. Wa isar mele wa ave tangata ya ai. Ai o le mele o te fia a vatu ya te ono le upo le tu. E tu wa ia le tua tatou nei tama. E rau tina. Ai marongo ili tala le tuon faya atamu. Atamu ona ua e whaalongo. You heed the voice of your wife. Ua e whaalongo li ya efa. O e le tu atu i eile te ingo lai. O longa lua. Non tolu. Ta maa lofa. Lona lua. Mole aise loto faltama. Lona tolu. E mana o mia e toi fa'afo'i mai le taʻitaʻiga le aiga le tamā. We need to restore the leadership of the father in the house. O kaimiga what challenge se tinale le leadership. What challenge se kamiti le leadership. O le ilo le toʻina po o ia e taʻitaʻia le aiga po o ia e fai matamā pe le ai. Por me e o tina tama o ia ale alfa vitau mo por sina me o ma va ia ti ala foi tu me tina e tau tu lei me ai ora no falta ma vale o foi alon diute falta ma ia no fa pele o tu mo te o fia pule fin ia le hei ole me fa nalo le kerol tama lono to finga fale fa tai ole ai ia e o foi lai tamait o foi nei a veale ata mai to lo fa na uma mola to failo le te ia le o pule tamiti ia ai so we need to restore that leadership o la fote mamalama de I fa fita o ni bia la lo tato mai nei fa o fena nui nei tamiti ai pe tau faising se mai o nanu tato o nai mea na mo mai foi popo mo koko nei to ina mai nei lo ma tu Isamo, le tato mai tato. Ai e le fa pe la sui ai na le mela. O le ta ua la nga o lo mau le tua. I'll say it in English. You can only hold that authority
when you are in Christ, when you are in Jesus. Pea whai ke loa le tua. Whai ngō whianga lusi lau authority nga. Ma tua e whai i tinana ko, ko e whai whingana ko kai taile. I lai, ai wai o le mea ngā leo, le trent ngā leo, walu e le lau lai. O pe o ma na whai whingana la tu e pule mea. Ia tua e tamaiti, whai mi tamaiti. Ne ma malama matou matua ia matou. They are old fashioned. Matou leo o fio tamaiti luma. Ia, ala wawane whautuanga. Mea lene ta ua le pipi o tātou le atua. Because if we hold our authority in Christ, ka ke loinga le yan me sao man me le tau whai. Ko sa pana sao o nanu ko miti. E tua o i wha maoni le atua. Le whainga maruru e le mamarama whakai i te whai pakai, i te whai ka miti whatak. Ka wha mamarama me te au mena. So ngai te mamarama ia ngai saingi le mea po le ana. E ni te toi restore le leadership le. What challenge e le ainga le leadership o tama. O nei ngalo o le pete le whai le tu. Te ta iltan por tama. Ia o tina malfana. O le pete nana o le ainga le o. Wa ta lepe la la. Ia o lesi le me so le lontolu na. O lesi le me o te fia matua ia te oi. I tama. Race lau whanga. Ia tu se tofi lau whana. Me lo le o ino whana, o le rolu na tato. That you give an inheritance for your son. Ia, o wawa ai le whane tondo te leo whana unei. Ia, o kole challenge le ia teo. Awa penga e saume Samoa. Umalo dos fultafsanga, tots fultafsanga, fast fultafsanga o New Zealand e fafu. Umana tafsanga ko ui mai lo fanga ko ui uma mai le meranga e ai. To tau so sera to me ai finga wenga maruru mare. Mal palama me ele ia si to ui mai ai le meranga sa sa wai le ia se improvement le ia se awa onga le si me te tu o to itamiti le se fale le si tupe le ia ma si me to sa to so i tu ko wainga le si generation le tu. And I've seen that over and over again. And ela o mat tu le generation o mai chamo ai ki kilo ko fa wa le ia ma se me fa and destroy the family. O arote mama tātou ni tama. Pe ngō whai aku vai asore. Awa pe ostanga te concerned for the truth. You want the truth. Ai ki kilo na le upo le tu. Ai ki kilo le e. I a Yesu e kaunga tinga e tangata maha e tangata iru. Ale melo kwhakwe e ki concerned truth. La ngā asi se pe ka ke le usta ia le truth. E iai o consequences po e iai o ti ngā po e murmuri mai. E ko i safara. E le whapea ka te ngofo ma le whaia mea ni. Whapea ui e le ise mea o mai. Le e murmuri mai mativa. Murmuri mai. Ngā rima lepe o a inga mea murmuri. Ia o tilo tua inga mea na. Le teimi le wa o matu teimi o matua. Ai le ai ma se mea e tu i tamaiti. This is a reality. I understand some of the people will be annoyed with what I'm saying, but I've seen the destruction everywhere. These are opportunities everywhere. And yet, okay, fight for yan matunga rin. Let's go fight. Ave committee dao. Build the mitch. Ye se me te tu I laufana. Ya na issue whanau longo mai. Ya I whai se whau malo ai le whai ana ya te wawa I trade.
o mariale stanga telu tunga mau elu whapena. Lona lima, raising sons at home. O roa tali I ngai le whare. E lua meri liu iei pia ere lengwhai. He either become a servant or a son. O le loto tamitile te, e te offo le, il tamitile te kau sia le whare. Am tua ai te e mai atu ai. Te wawa ai kwa, ole meo o le tali. La tali o la tauia e waku I tofi. Ai te wait, pe le inkupe pe a me whainta e o iai a. Pe se mai te wai kwa tū mai, meo o atali. O i meo au auna. Wha mei Yesu, wa sola lau auna wāra au auna ia. Wha penana, e is tamiti o ainga wha penga, pe in kata esa ngofu kongo whare. Ai alanga wha penga, onga rea o onga mai le tamanga awe iai. That we need to raise sons at home. Tamiti la ia te taloa whaanata lata mai I lo loto. Pio teito ai, o taitai o le ainga lumahai. Ai ale lenga nga race. You'll be shocked how you turn these kids into servants. Turn around. Wa fita mai aki oi. O rosia al tamalo o tanotwai. O lo mai tono tu spa ia mene. Fai oi matama lofa. Koe foi lo loto I la whahau. Maro ai koe, maai alu tatu nofo mai wha mai ngesi ka koe au ili ma whai. San ngor ko whahau. A wha pere isko whare. Sit together. Oisi ainga kware mwhawha sa mea ka wai misa. A roa kai whai la ngai mea. Ere ai whatasi. Ia o au kafo ire. Ia whinya I kuka. Kasi ngai mea nga whai research. Cultures ngai le wakalepe ina ia ainga. Wanga tua limta la aru tamiti ai McDonald. Fast food dia was separate wale ko ai fatasi wale ko ile fellowship nga ata ma o fayan men o te ngofo lo ma ata tai unta che o mai lo ko e mai lo ai nga lo o ko te fatasi nga ko te fono na kai mi atu tal no ta wanga yes time ko ke come together. Ole to restore leadership. Ta unga Whamar Mortina, kong koe whaalorong, ia koe lifti lunga sto ina, a whapeu ko sori lalo tama, ia koe whaafoi ai, koe whaaloa, he needs respect, ma koe whai o leadership le, ma ke whaalongo kwa lan me ki whai, ia e whawhautua whai nei tina, o ga ade whopot whai tina, a me sa pasa sa o nanu tina, a e whai si nges e koro o nanu tama. Ia e whaatali pia, whaatali tau whaale mu mela o nanu si mamla, mo to ina, ne lai whai, longa wha. Kaua ngai iai se tofi o ka maiti e kuuki ai. Ia le siara ngai meo te taloa I tangata e. Awe ka maiti aonga. A leo mo fusa fale a nofo ka maiti e kumur fai ai le me. Wa te lelu mga inga ki fai. Ia o le siara meo o le inheritance ngai o whakwe. Ia I loa le ta maiti Yesu. Ia I loa le tua ia loa matau. Ako tele whaitupulanga mo kwa poto mo aku mea. So le mali loa kwale tua ma. E te whaaro fo iwa mi o le anga mai se mi. Fo vale mai ma. Mata ngai o me ku. Longa lima. Raise sons. Ia. E te penta la o au ia. Pipi I mali loto ka mai titinga. Ia te oi. O wakuan me le wha uma koile. La leo te wawa ai ai. Tātou nge o mai samo. E kere ai le ipe ai roe le seme ai ko inga ma le malongo ko isa fe kere ngofo le si le avel me ai ta twa nga wi ai ale lenga fa ile ko te mai ya tro e o ave old people's home ja yo they're gonna do it if you don't raise them as sons ale fa ia mo e pe o atali fa la talata mai ya ale nge ya me ko foi il tatou alo lofa I tatou whana. Ia, wa ngā fuka ko ngofo le, mai wha mai ringi, si tatou toi tilo I tatou a inga mga ko whangau, mea taunga whai. Se mā ngai a Yesu, ia, ole tala le ai, e mai le toi a manaki,
ta watu I tangata. A le toi foi loto ta maa I la tu whanau. Ai foi mai loto whanau I la tu ta maa. Au fitu ungo le sapwani inu. E whangai. Whapea tangata e upo le tuanga ngi upunga tongi mai ai. Wai fiware se ainga whaira komea. Ai pia kongi I le vai. Ai maa ngai a meu. I le tau I bisa mare. Fi aina. Ia o meu. O tau tino tau toto. Ai tau kaimi ngai koe wha amao popo I lo wai. O whai atu I atu e. O wawa ai pe le truth o le mea ngai wha amantunga man mea whai Yesu. O le mea ka o le peace meal. O le mea nga whai Yesu. Breaking bread. Na ke mai file mu. Toto le Yesu I ka wa. Tango Yesu le aretu. Tof tofi. Mu whai atoro o tino ne. Ke wai koe tro uma mea tangata mu. Koe tango o lipu le o whenga I wholo toto. It's the sacrifice nga whai Yesu. Me muri nā reo whai kui e te oi. E mai a Paulo le Efeso 5. Mai o tau tane. Tau a lova I tau a wā. Pe o nā lofa Yesu I le kalesi. Ma foa in atu. And he gave. Mea nā tātou ni tama. O le awe wako wola mo tātou te toro. Mga ko whanau. Awa ai me for sacrifice ma le ola. E ola I Nā pau on whata inga ngāna whai Yesu. He paid for us. He paid with his life. Ia o tama telo tama. Nofo tama e whai tina. Whe au aru whai ngā ruenga. Sa ua. E le se mea tama e whai. We need to take the lead of our families. This is our time. Ia e mamalama o lo o so whai mai il te apololo ai. Ia whamanuia le tua lo whawhonga. Le tua. Ia whamanuia I le so matotu. Wat foi lo. Whamanuia I ta maa. Talo I to restore loto whata maa. Te whawhoi o lato loto I lato whanau ma lato ai. Pero whai ke riso le. Patita inga mo matou. No ma liu mtu natu lon soi fua mo matou. Aftai. Ia vi ia ora matutu. Il swafo Yesu Christ. Amen. Amen. Yeah. God bless. Love you all. In Jesus' name. Amen. Amen.